لا والكسل كلا والبي والإبانتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وقبح كل ذلك في قلوبنا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه سبحانه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل وسلم عليه وزد وبارك وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره وسلك في مسلكه إلى يوم لا مرد له من الله. وبعد، إخوة الأعزاء مستمعي الأكارم أحبابي في الله تبارك وتعالى، من الرجال والنساء، من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، ألقي إليكم تسليمة طيبة مباركة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى، وهو ولي ذلك والقادر عليه. أرى مسيب جلب تدبي باو يتقل من الله سبحانه وتعالى كنكو الله تبارك وتعالى تقبي ودين بيدو يمبي بتواتكو قمنين بي كنكو الله سبحانه وتعالى تقبو o wadi dendanangal gomdangal ko yida dum faade e men kanko tabaraka wa ta'ala o labini dum do o fotini dum do kaberde men o ndari kanko subhanahu wa ta'ala dendanangal ko wiyete keferagu kon kanyum may geddi e lundale e fasiga kuje kanko tabaraka wa ta'ala o anyini en dum do o detti dendanangal dido piiji o kanini di kadi faade e men en duwanade nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam seedano ɗemɓe wonde pellet kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yettini dendanagal nelal ko joomi maɓɓe neliriɓe kon kamɓe nelaɗo on ɓe laaɓani ɗeɗo mofte kamɓe nelaɗo on ɓe totti ndeɗo hoolare ɓe tinnani ke joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala no hani tinnorande. kadalik seedani ɗemɓe kadi tabintinan ɗemɓe wonde ko pellet ɓe acci en e laawol ngol tawata ko hentingol ndaygugol rawnugol peng jemma maggol e ñalorma maggol no fota jalbude no fota hentade la yazigu anha ɓe maaki oñota ko selangol ɗon laawol majjata iwa e ngol laawol maɓɓe ɗon illa halik, siwana neɗɗanke mo tawata ko halkiɗo mo iblisa woni sabu ha halki, mo beleede wonki munki woni sabu ɗum ha halki, mo cuɗaari gurnan adna e beleede mum e dakamme mum woni sabu ha kañum tigi halkani hoore mum. en mbugonirde hakkundaji men ngoɗo salminago islamu teddungo ngo tawata ko ngoɗo yamiraɗe wonde yen sakitu hakkundaji men arayno musidɓe men ɓe makirani en noon inchallahu tabaraka wa ta'ala bi awni rabbina jalla wa ala wa bi tawfiqih. yewtere men nden no yiilo e hoore ndeɗo toɓɓere moolanade woni ndeɗo yewtere nelaɗo alayhi salatu wassalam kaɓe maaki ɗon kafa bil mawti maw'ida, bi ma'ana yoni neɗɗanke yoni ɓiɗɗo adam ndeɗo mayde ko wonanamo waaju moolanaɗo ha kanko neɗɗo o iwa e geddi makko ɗin, ha kanko neɗɗo o wiwa e bonki makko kin, ha kanko neɗɗo o wiwa e lundale makko ɗen o arta e ɗoftare joomi makko tabaraka wa ta'ala o wona jiyaɗo allahu subhanahu wa ta'ala ɗoftotoɗo allahu tabaraka wa ta'ala ndarowo ko allahu faala kon o waɗa, ndarowo ko allahu on haɗi kon o doga o pottito ɗum ɗo. o waɗi ndeɗo mayde
eden andi goto kala e men no fellite hattirde fellitugol wonde kanko neɗɗanke o gurnam makko ɗan ko ɗan juuti wo ko ɗan juuti gurnam makko ɗan ko ɗan weli wo ko ɗan weli gurnam makko ɗan ko ɗan newi wo ko ɗan newi gurnam makko ɗan ko ɗan laba wo ko ɗan laba kanko neɗɗo on labudda ko ma o sakkitora nde ɗo mayde ɗum waɗi si tawi neɗɗanke goto kala e men no hani e taade o hebulano nde ɗo mayde hattirde hebulagol ko waɗi allahu tabaraka wa ta'ala ka nder qur'anare makko teddune o tabintinani en fi nde ɗo mayde o ittanali nde ɗo hay e goto e jiyaɓe makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala ɓe o tagi ɓe waɗi o wi en kullu nafsin za'iqatul maut o wi kala wonkiki kanko allahu tabaraka wa ta'ala o tagi foti ko wonki malaikajo ma ko wonki ɓiɗɗo adam ma ko wonki jinnaru ma ko wonki mummunte on o wi ɗiɗo wonkiji kala majji gotun kala e ɗiɗo wonkiji ñande goore e sa'a goo meeɗay musendi nde ɗo mayde kanko tabaraka wa ta'ala e oɗo aya tedduɗo o tabintinani e wonde nde ɗo mayde ko ɓornatiri goto kala e men yo habbo ɗum ɗo kadalik e aya goo kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi en kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi en wonde dendanangal ko woni kon e hoore ndiɗo leydi kala man ko annanɗa hoore ma no hoore ndiɗo leydi foti ko malaikajo ma ko ɓiɗɗo adam ma ko jinna ma ko mummunte e dendanangal piiji ɗin ɗi fof majji foti ko leɗɗe ma ko canɗi ma ko lewru ma ɗum ko koode ha hewti nange ngen allahu wi dendanangal ɗiɗo piiji ɗi fof majji ko lanneyɗi wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram heddo non on tuma oɗo jomiraɗo ma tedduɗo woni allahu subhanahu wa ta'ala mo tawata ko o jomiraɗo mangural kañum e teddungal kanko subhanahu wa ta'ala o holli en ɓeeɗo malaikaɓe e teddude ka makko o holli en ɓeeɗo nelaɓe e teddude ka makko ɓeeɗo annabaɓe e mawnude martaba ka makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala o tabintinani e wonde ɓeeɗo e hoore maɓɓe kanko allahu subhanahu wa ta'ala o dirnali nde ɗo mayde e maɓɓe ko sabu ɗum ɗo waɗi si tawi neɗɗanke on no hani wattande hakkil moƴƴa kanko tabaraka wa ta'ala o yewti en e aya goo haygi mo tabintinana e nde ɗo mayde o wi kullu shay'in halikun illa wajha dendanangal piiji ɗin ɗi fof majji ko piiji ɗi tawata ko lannayɗi fiyake majji hattay siwana kanko allahu subhanahu wa ta'ala goto ɗum waɗi oɗo nelano muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo tawata ko akramu khalqillahi tabaraka wa ta'ala ɓurɗo teddude e dendanangal ko allahu subhanahu wa ta'ala tagi kon safwatuhu min khalqihi mo tawata ko kanko woni suɓaɗo allahu on e nder dendanangal ko allahu on tagi kon allahu fewti oɗo nelaɗo tedduɗo o wi innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum takhtasimun o wi an nelaɗo pellet an e hoorema miɗo yiɗuma moƴƴa mi teddini fiima on mi suɓima moƴƴa kono an e hoorema ko a maayowo wa innahum mayyitun kamɓe hedditiɓe ɓen kadi ɓe dendanangal ko ɓe maayeɓe thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum takhtasimun on saati noon onon ñalande ɗarngal ka joomi mon tabaraka wa ta'ala yedduɓe e mon ɓen e gomɗinɓe e mon ɓen ɓe wona yimɓe ɓe tawata ko yeddotirayɓe yeeso allahu subhanahu wa ta'ala allahu on e oɗo aya tedduɗo nelaɗo makko tedduɗo ngo ɓorniɓe kamɓe tigi e hoore maɓɓe nde ɗo mayde e aya goo kadi imo holla ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam holla en dendanangal men wonde hay gooto emen wonali neɗɗo daɗowo nde ɗo mayde kanko tabaraka wa ta'ala o wi wama ja'alna li basharin min qablika alkhulda afa in mitta fahumul khalidun o wi nelaɗo men waɗanali neɗɗanke hay e gooto adoma luttugol ka hoore leydi ɗo attiɓe ma arde ɓen ka hoore leydi ɗo ɓe dendanangal maɓɓe ko imma hootuɓe ma ɗum hootayɓe o wi ene noon si tawi hawri men accali hay e gooto hay an kadi men accatama
hara ko kamɓe ɓeeɗo yimɓe yedduɓe yimɓe hedditiiɓe salaniiɓe allahu tabaraka wa ta'ala hara ko kamɓe woni ko accete allahu subhanahu wa ta'ala o ɓurti en tabintinande ka deftere makko teddunde wattude e ko gooto kala e men fiɓi kon ko waɗi neɗɗanke julɗo e keefeero fuu no fota hoolaade wonde mayde aray e mum jooni noon an oɗo neɗɗanke ɓa hiɗa anndi ndeɗo mayde nde aray e ma an oɗo neɗɗanke a annda ko sa an hombo woni ko mayde nden arata e ma ndeɗo mayde sino arde e ma nde hollatama ma nde wonde hinde arde nde tefa boobo nde landaki paykum nde tefa suka nde ndaarali mawɗo balkande mayde nden ko nde landi ko lannugol balɗe si tawi neɗɗanke o balɗe makko ɗe lanni foti ono nawni o maayay foti ono ndikki o maayay foti ono ñaamude o maayay foti ono ɗaani o maayay foti ko o lanɗo nde accatamo foti ko o laamaɗo nde tertotako mo ɓanon kanko oɗo neɗɗanke o anndi ɗum wonde pellet ndeɗo mayde no ardi e makko o anna ko sa'a hombo ne arata yo eto o jogito oɗo wasiye oɗo sahabajo nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam woni abdullahi ibni umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma oɗo asar maɓɓe mo imamu lbukhariyu filli ka sahihu maɓɓe kamɓe abdullahi ibni umar ɓe makayno ida asbahta fala tantadir almasa wa ida amsayta fala tantadir alsabah wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik kamɓe abdullahi ibni umar ɓe makayno ko yo neɗɗanke si tawi allahu subhanahu wa ta'ala accima e gurdan o tertike kiiɗo wonkima ka nder ɓandu ma ha bimbi on tawima ɓe maki wata habbo kikiɗe tawete eto tuuba ruttoɗa ka allahu ɓoroɗa e bonkiji ɗi wonɗa e mum ɗin tertoɗa bandiyangal ngal jogiɗa ngal e nder ñallal ngal arta ka allahu waɗa ka haqqille ma hiɗa habbi ndeɗo mayde ɗo yo nangue ngen mutude si tawi le hawri jomi ma tabaraka wa ta'ala o accima a wondi e kiiɗo wonkima ha nangue ngen ngen muti jemma on naati tayda wuuri ɓe maki wata jaɓudey fiɓude wata jaɓudey hoolade wata jaɓudey tañƴinade wonde fajiri on feeray tawa hiɗa mari wonki ka ɓandu ma habbito ndeɗo mayde ɓe maki sa'a ka cellal ma ngal ɓuri noon sollitude habbito ɗon nawnare wonayde sabu nden ha maaya sa'a ka wonɗa ɗon e tumbo gurnam ka wonɗa ɗon suka selluɗo ken suka mo tawata ko dariɗo jiwa mo tawata ko dariɗo darnde nde tawata ko timmude ɓe maki habbito ɗon malakul mawti ara e joni sorta ruhu ma on natta ɓe maki an oɗo neɗɗanke wata ɗettu ndeɗo mayde bugoɗande fewu jogitto ndeɗo mayde ɓannande takko ma ko ɗum Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an kamɓe ɓe makayno si tawi hawriɓe ɓanti koyngal maɓɓe ngal siɓe seppude si ɓe ɓanti teppere maɓɓe wotere pet ɗo yoɓe tippitude nde waalo ka leydi ɓe ɓanta ndeya ɗimmere kamɓe hiɓe tañƴini on ɗon sa'a kala nde ɓe waɗi ɗum ɗo malakul mawti aray sorta ruhu maɓɓe on natta ka joomi maɓɓe ɓanon heɗen renti hande yimɓe ɓen ko ha honto woni e hootude allahu tabaraka wa ta'ala o darata wiwgol oɗo ko bobo ni o darata wiwgol oɗo ko paykun ni o darata wiwgol oɗo ko suka o darata wiwgol oɗo ko ƴeƴƴormajo o tefata o wiya wonde oɗo ko mawɗo ni yo mayde nden tertomo bal o landota ko siko sonnajo ma si tawi hawri ko duyiɗo si tawi lajal on tingingal hewti allahu subhanahu wa ta'ala immina ɓeɗo malaikaɓe makko tedduɓe ɓe o halfini fi sortugol ɗiɗo ruhuji ɓe nattaɗi ka makko kanko subhanahu wa ta'ala waɗi si tawi arabu ɓen ɓe maki wonde almawtu ko qamisun yalbasuhu kullu insan ɓe maki mayde nden ko ɓornateri dolokke molanaɗo mo tawata neɗɗanke kala neɗɗanke ɓornoto ɗum ɗo ndeɗo mayde nde accali nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ndeɗo mayde nde accali khalilurrahmani ibrahima alayhi salatu wassalam ndeɗo mayde nde accali nabiyullahi nuhun alayhi salatu wassalam ndeɗo mayde nde accali nabiyullahi musa alayhi salatu wassalam ndeɗo mayde nde welsindaki nde terti isa alayhi salatu wassalam bal sa'irul anbiya'i wa jami'ul mursalin ɓeɗo ɓe dendanangal maɓɓe ndeɗo mayde nde accali hay e goto
goto kala e maɓɓe notinoke noddandu joomi mum si tawi hawri ko jawdi allahu subhanahu wa ta'ala taguno hoɓɓe o waɗi ɓe marɓe jawdi wana qarun allahu tabaraka wa ta'ala yewti en fi makko kanko subhanahu wa ta'ala o wi wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah uli quwwa o wi oɗo men okkunomo jawdi tawi hakken ko jawdi makko ndin ɗuuɗi kon si tawi sukaɓe darike ɓe dentan sukaɓe marɓe doole moƴƴa saabije magasin ji makko ɗimɓe wawata townude hakke ko ɗi ɗuuɗi kon hakke ko ɗe teddi kon oɗo o woni neɗɗanke marɗo jawdi mayde nden accali mo wa kadalik se ndaari oɗo neɗɗanke kefeero molanaɗo kadi wonnoɗo e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam walid ibn al-mughira kanko kadi o heɓuno jawdi moƴƴa allahu tabaraka wa ta'ala okkimo jawdi molanani kono ndeɗo mayde tertaki mo si tawi en ndaari ubay ibn khalaf allahu subhanahu wa ta'ala wannomo julajo molanaɗo marnoɗo jawdi kono ndeɗo mayde accali mo si tawi ko laamu ma ngun hoolorɗa numrud ibn kan'an kefeero molanaɗo mo allahu okkuno laamagol dendanagal aduna on oɗo funnage leydi ndin ha ka hirnage mayri nano leydi ndin ha ka ñaamo mayri allahu jonnunomo laamu mum fa aynahu alyawm ko honto woni tahta turabi himo sengol e mbullari tabaraka wa ta'ala ni kadalik si tawi en ndaari oɗo kadi lanɗo molanaɗo buktu nasar allahu subhanahu wa ta'ala okkimo laamagol aduna o ngo fof makko oɗo kadi maayi e keferagu kanko e laamu makko ngun teddude laamu makko ngun dandalimo mayde honto o woni hande o hootika ley bullari allahu subhanahu wa ta'ala ndaren fir'auna alayhi lana ono marno laamateri molanani himo marno nemaji mawnude himo marno konu molanago ndaren oɗo kadi neɗɗanke kefeero molanaɗo abu jahlin kañum may nabbar ibn al-harith e nanduɓe e sifa ɓeeɗo e heferaɓe molanaɓe fa aynahumul yawma ko honto ɓeeɗo woni hande wana dogiraynoɗen e hoore ndiɗo leydi ne gila ko feƴƴi hano wonɗen dogirde e dow mayri hande ɓeeɗo kadi kanu hakaza ala al ardi fa aynahumul yawma ko ni ɓe wonirno e hoore ndiɗo leydi ko honto ɓeeɗo woni hande an neɗɗo fewtini hoorema landitoɗa hoorema ɓeeɗo fof ko honto ɓe woni hande si a andile wonde pellet ɓe yeeyi watta ka haqqille ma an kadi ñande goore ko ma tun hoota hoɓɓe go aroya wuura ka leydi ɓe inna kaarijo en kadi wuuruno ka hoore leydi kono ɓe wooti ka allahu subhanahu wa ta'ala ɓanon hiɗa andi wonde ko pellet ko ma ɗum ɗo ara ha tawama an oɗo neɗɗanke hiɗa andi ɗan ɗo gurnam ma aduna ko gurnam ɗan andanɗan hoore maɗan ala garanti ko waɗi noon ko mata'ul ghurur allahu tabaraka wa ta'ala o humpiti en wonde ko dakam meɗaynowo sa'a ka wonɗa welnude ɗon sa'a ka wonɗa e labinde ɗon sa'a ka gurnam maɗan ɓuuri e newade ɗon ko on sa'a allahu subhanahu wa ta'ala imminta oɗo malaikajo tedduɗo o arana kiiɗo wonkima o nattaki ka allahu subhanahu wa ta'ala si tawi non hawri a detti gurnam maɗan a ndaari kala ko wonkima kin faala kon a jokkaniki ɗum ɗo a woni neɗɗanke mo tawata ko yarowo beere a woni neɗɗanke mo tawata juulata ma hay si a juulay a juulata julde nden sa a waɓu tumayre si tawi ko a gorko a juulidata e julɓe ɓen ka juulirde si tawi hawri ko a neɗɗanke mo andanɗa hoorema ko a neɗɗo mo allahu subhanahu wa ta'ala okki jawdi a ittata zakka e ndin ɗon jawdi a jonnata miskinaɓɓe geɓal maɓɓe e ndin ɗon jawdi a yaata hajjoya ka suudu allahu tabaraka wa ta'ala a wonali neɗɗanke mo tawata ko dariɗo e tottugol ɗiɗo fariddaji hiɗa andanile hoorema wonde pellet ndeɗo mayde arante si tawi nde aranima mayde nden kana e hoorema moƴƴa o waɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani en e hadise oɗo sahabajo maɓɓe tedduɗo maketeɗo albarrau ibnu azib kamɓe barrau ibnu azibin ɓe maki wonde nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki si tawi hawri neɗɗanke yedduɗo allahu subhanahu wa ta'ala neɗɗo lundiɗo allahu tabaraka wa ta'ala neɗɗo salaniɗo allahu subhanahu wa ta'ala
wuurɗo e weli e foti ko harmi ka gurnan aduna heɗotoɗo musique yimowo sonnajo ɓortotoɗo yaltina forme makko on ka kene sonnajo ɓornotojo conci faaɗuɗi tokkowo meche ka hoore makko fiksowo peɗali ka juuɗe makko salminowo worɓe janamɓe fiilotoɗo worɓe janamɓe bal wakkilotoɗo ƴettude hoore makko o jonna gorko janano o waɗa mo zina si tawi sifa ɓeɗo yimɓe hewti kaɓe maaya nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki si neɗɗo o waalike daɗɗude mayde makko nden allahu subhanahu wa ta'ala imminay taw dental malaikaɓe ɓe tawata ko malaikaɓe ɓe allahu subhanahu wa ta'ala tagi o wulɓini tagu maɓɓe ngun moƴƴa o waɗi ɓe yimɓe ɓe mana malaikaɓe ɓe tawata ko ɓawluɓe hattirde ɓawlugol ɓe tawata ɓiɗɗo adama ko o yoori gite wo ko o yoori gite ko o suusi reedu wo ko o suusi reedu o suusata ɓantude gite makko ɗen o fonda e ɓen ɗon malaikaɓe oɗo neɗɗanke ka o waali ɗon ka o maayata ɗon ɓeɗo malaikaɓe ɓe aray ɓe tawa mo ɓe maka an a wonno neɗɗo mo allahu tabaraka wa taala tagi ka hoore leydi o neli nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ha e ma o jippini ndeɗo qur'anare teddunde ha e ma lundiɗa ndeɗo qur'anare ɗuuriɗa oɗo nelaɗo muhammadin alayhi salatu wassalam jokkuɗa beleɗe maɗen ndaruɗa ko laaɓa kon ka aduna jokkuɗa ndaruɗa ko fotani wonki makin kon jokkuɗa ndaruɗa ko fewndani jama on kon iwtirɗa ɓawo ɗum ɗo haray andu an e ɓuttu an e newede an e nema ko ha hande woni ko wondunoɗa e ɗum ɗo gila hande ilal abad ha pooma ko e lette allahu tabaraka wa ta'ala e sonjaji makko e ɓillare makko woni ko wonta e mum si tawi ɓeɗo malaikaɓe ɓe ari ɓe humpitimo ndeɗo humpitande bonde kamɓe malaikaɓe ɓe yewtimo ndeɗo e yewtere hulɓininde kanko oɗo neɗɗanke ka o waali ka o maayata ɗon o deesida wonde wonki makko kinki yaltataki hootaka allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon malaikaɓe wirnitanaymo ɗon ko way wasi ko ridoɓe pontinantawo ɓe sappinamo lette habbiɗemo ɗen ka yiite jahannam o hayno ngeeɗo yiite ko nge woni e fatude kon o hayno ngeeɗo yiite ko nge woni e dulbude kon o hayno dendanangal ɗeɗo lette ɗe allahu tabaraka wa ta'ala waɗi ka nder yiite malaikaɓe ɓe makanamo wonki makinki yalta woni hande ki hoota e lette allahu tabaraka wa ta'ala ɗen kañumma e ɓillare e sonja ko allahu subhanahu wa ta'ala maramma kon immorde kon ko faggitiɗa e piiji bonde si tawi wonki makko ki desidi wonde ki yaltataka nder ɓandu makko few oɗo malaikajo tedduɗo malakul maut almuwakkal bi qabdi l arwah malaikajo molanaɗo mo allahu tabaraka wa ta'ala halfini ɗettugol ruhuji ɓiɓɓe adama ɓen nattaka makko kanko tabaraka wa ta'ala wana o yewtiri en noon thumma yatawaffakum malakul mauti alladi wukkila bikum si tawi hewti ka hoton ka joomi mon malakul mauti mo halfina ɗon on o hunna on o ɗetta wonkiji mon ɗin o nattake allahu tabaraka wa ta'ala kamɓe malakul maut si ɓe hewti ɓe tawi oɗo neɗɗo geddo no waali oɗo neɗɗo bandijo no waali oɗo salaninoɗo allahu tabaraka wa ta'ala yawinoɗo diina yawotonoɗo yimɓe diina sikkunoɗo wonde o iwata e ndi leydi townaynoɗo balɗe mum manto malakul mawti noddakiɗo wonki makko tunuki soɓuki ɓe maka ya ayyatuha nnafsul khabitha ko ayyo wonki soɓuki ko ayyo wonki tunuki ukhriji ila ghadabin min rabbiki wa sukhtin yaltu hande yaha faade e tikkere joomi ma nden kañumma e sonjaji makko ɗin e lette makko ɗen ko waɗi noon a ɗaɓɓanali hoorema werde si wona yiite jahannam a ɗaɓɓanali hoorema galle si wona ka nder yiite jahannam a ɗaɓɓanali hoorema ndiyam ɗan yara si wona hamim hattuɗan e wulnede a ɗaɓɓanali hoorema daɗɗude si wona yiite jahannam a ɗaɓɓanali hoorema suddare si wona yiite jahannam a ɗaɓɓanali hoorema wondiɓɓe sina malaikaɓe wonduɓe e looci ɓe tawata ko foccede maka nder yiite jahannam hande yaltu hoota ka tikkere joomi ma tabaraka wa ta'ala ɓeɗo malaikaɓe attinoɓe arde tawi oɗo neɗɗanke heɓe dari sera malakul mawti si tawi noddi kiiɗo wonki kinki desida wonde ki yaltataka nder ɓandu eɗen anni
ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko bombe Allahu tabaraka wa ta'ala holli e wonde sortugol wonkiji maɓɓe ɗin satta e moƴƴa ko waɗi noon ɓe soñjoto soñja molanaɗo ko ɗum waɗi si o wi wannazi'ati gharqa wannashitati nashta o wi kanko Allahu o wondiri ɓeeɗo malaikaɓe ɓe tawata ko sortirayɓe ruhuji ɓeeɗo yimɓe yedduɓe sortande sattude ɓe mana no ɓe yaltinirta ruhuji ɗin no wonkiji ɗin noon ɓenɗo yimɓe ko yimɓe tampayɓe moƴƴa e yaltugol wonkiji maɓɓe ɗin si tawi noon oɗo neɗɗanke wonki makko ki desidi ki yaltata ka nder ɓandu makko malakul maut Allahu tabaraka wa ta'ala no okki ɓe doole molanaɗe surtugol ɗiɗo wonkiji ɓeeɗo yimɓe heferaɓe ka neɗɗanke o wonki makko ki noddaɗon o sali ki yaltinde ɓeeɗo malaikaɓe dariɓe sera ɗon ɓe arayɓe tawa oɗo neɗɗanke ɓe focca mo foccande molanane waɗi Allahu tabaraka wa ta'ala yewti o wi walaw tara id yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وي ستوي هوي أنغورو نتنك أي أينو سانغا تتوتا بيدو ملايكا بنو ورا بيدو يمبي يدو بي الله تبارك وتعالى سانغا نبيدو ملايكا بأراني بيدو يمبي بانديد هدو سوكا متوتا أولينو يهورن ديدو ليد o subike wonde yo wonu neɗɗanke mo tawata sukayagal makko ngal ko yo duumo luttude yeddugol Allahu o woni suka mo jangata Qur'an o woni suka mo jangata sunna o woni suka mo tefata fi dina joomi mum kan golle makko ɗen ko dogangol artiste ɓe heɗitagol musique ji jaatagol jiwɓe yawgol joua carte kañumma e dami e lido e guine games e yawagol mawɓe makko ɓen tufa noppi makko ɗi waɗa kotoni ƴetta jolokoje waɗa kadaɗe hebbina juuɗe mum ɗen jawe o daro o yuppatuɓe makko ɗen o jinda o manto e yaasi on oɗo neɗɗanke si tawi hewti e oɗo sa'a Allahu tabaraka wa ta'ala o wi si tawi hawri a yi'i sa'a nde malaikaɓe ɓe yaltinta ruhu oɗo neɗɗo tawa yadribuna wujuhahum wa adbarahum malaikaɓen no focca ɓe geece ɗen malaikaɓen no focca ɓe ɓaɓɓe ɗen malaikaɓen no wiya ɓe zuqu azaba alhariq meeɗe lette sumugol meeɗe lette ngeɗo yiite hanne ko waɗi noon dhalika bima qaddamat aydikum ɗe lette de wonno e yarde ɗo hanne o sonjamu wonno ñamude ɗo hanne ko sabu ko ardinɗon immorde e golleji juuɗe mon ɗen ko salaninoɗon Allahu kon ka leydi salaniɗon nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam karmo koɓɓen noddi on e peewal wiwɗon kala jaɓuɗo diina oɗo sa'a ko neɗɗo mo tawata o fina o anda aduna on ko woni évolude ko pewno ko sa'a mo tawata paykum fijay si o nawyi ko on sa'a o jaɓata Allahu wi malaikaɓɓen fewtay ɓeeɗo yimɓe malaikaɓɓe wiyaɓe bima qaddamat aydikum joomi mon ala on e toñude dey ko sabanede makko ardinirɗon juuɗe mon ɗen kon immorde golle bonɗe ko ɗen letti wonɗon meeɗuɗe hannde ko waɗi noon wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid Allahu tabaraka wa ta'ala o siforali dey kanko ko toñowo jiyaɓe makko ɓe e aya go o wi walaw tara id adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم عن آياته تستكبرون ويستوي يبيدو يمبتونيو بساعة نبي أكوني موسى نمايد نين توا ملايكا بن فونتي جود مأدن كم ملايكا بن هبه نود بيدو بإن أخرجوا أنفسكم يلتني دي ونكي من سبودي jonne men ɗi wonkiji mon tunuɗi min nattaɗi ka tikkere Allahu tabaraka wa ta'ala alyawma hande tujzawna adaba alhun o yoɓete lette ɗe tawata ko lette jasinayɗe on lette ɗe tawata ko lette jippinayɗe fimum jomi mon teddinno on e dow dendanagal ko tagi ko saliɗon jaɓude ngal ɗon teddungal holluɗon mo wonde on handa e teddungal ka makko bal onon ko on hanaɓe jasinede hande o yoɓete sifa ɗen ɗon lette sabu honɗum bima kuntum taquluna ala allahi ghayra alhaq sabu ko laatino ɗon ka gurdam mon hiɗon wowlayno takka e dow allahu tabaraka wa ta'ala ko wona goonga wa bima kuntum an ayatihi tastakbirun e sabu ko wonno ɗon si on janganama ayeje makko ɗen on mawnintinto
si tawi hawri ko mawɓe pay ko jangani on ayeje ɗen mawnintindo wiyon ko pay ko woni wolde on jaɓata si tawi hawri ko marɓe jawdi miskino jangani on ayeje ɗe wiyon ko miskino ni on jaɓata si tawi hawri ko lamɓe neɗɗo mo tawata ko jippiɗo martaba jasuɗo e gite mum o jangani on ayeje ɗen bunganon ɗen ɗon ayeje salo ɗon on ɗon gonga ɗetton hoore mum mawnintinɗon e hoore ayeje ɗen malaikaɓe ɓen ɓe maka ko sabu ɗum ɗon hande wona ɗon e meɗinirede ɗeɗo lette ɗe tawata ko jasinayde on si tawi ɓeɗo malaikaɓe huwiri ni oɗo neɗɗanke ka o mayata ɗum oɗo malaikajo tedduɗo malakul maut ɓe pooɗa wonki makko kin kanko neɗɗanke on haaki araki hewta ka ɓernde makko allahu subhanahu wa ta'ala o wi kalla ida balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu alfiraq waltaffati ssaqu bissaq kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi pelletde ko gonga si tawi hawri wonki oɗo neɗɗanke jogi ha ari hewti ka ɓernde makko ɗo ka ƴiye ɓernde makko allahu subhanahu wa ta'ala o wi malaikaɓe wondiɓe makko ɓe gon sa'a ɗon ɓe lando ɓe maka man raq ko hombo woni wawuɗo moccude oɗo hande ko hombo wawi ñawdude oɗo hande o yiltito daroɗa hiɗa udditi gite wonki biro ma jibinɓe ma ɓen wonki maɓɓe kin hewti ɗon tawa wawataɓe ruttude uddita gite yi'a baba en ma jibinɓe ma ɓen wonki maɓɓe kin hewti ka ɓernde hiɗa renti a wawataɓe ruttude ɓanta gite maɗe ndara yi'a oɗo sonnajo ma wonki makko kin hewti ɗon a wawatamo ruttude siko a sonnajo haynoɗa modima e on ɗon sa'a tawa a wawatamo wartirden ɓiɗɗo ma reedu kadi kazalik ma nene goto ma ndara tawa pellet oɗo ko hotowo ka jomi makko malaika ɓe lando ko hombo wawi moccude o hande o ruttoɗo allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa dhanna annahu alfiraq kanko oɗo neɗɗo waliɗo wanda wonde pellet o fellita wonde ka o woni ɗo o sertay woni e ɗan ɗo gurnan aduna waltaffati ssaqu bissaq kanko neɗɗanke on o honkidira ɗiɗo gilinji makko sabanede ma muuseni mayde ko oɗo malaikajo woni sortude kiɗo wonki makko kon malaikajo on si yaltini wonki kin o yaltiniri ki forcé nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ɓa ko neɗɗo salaninoɗo jomi mum tawa wonki makko kin no luuɓi ruhu makko on no ñiddi no luuɓude luuɓande molanane ɓeɗo malaikaɓe ɓe wondi no jogiti bulle iwrude ka yiite jahannam malakul mawti jonna ɓe kin wonki ɗon ɓe cukkaki eɗen ɗon bulle on tuma ɓe ɗetta kinɗo wonki ɓe haɓɓitoɓe ƴawnayki ka allahu tabaraka wa ta'ala si ɓe fokkintiniki wonki kin ki luuɓa luuri makki o yaha ha hewta malaikaɓe ɓe dendanagal maɓɓe nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam si luuri ndin hewti malaikaɓɓen ɓe fof maɓɓe ɓe landodiray ɓe inna ene ko kaarijo ɓiɗɗo kaari homboni ɓe noddiramo inde ɓurde kanude inde makko ɗin on saati nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ala malaikajo hayye goto wana wonɗo ka asama wana wonɗo ka leydi sinaɓe fof maɓɓe ɓe fonditay goto kala e maɓɓe toroyo kuddi allahu tabaraka wa ta'ala woni e dow on ɗon neɗɗanke mo tawata o wuuri yeru gurnan nan allahu hokkimoɗan fof wonki makko ki yalti tay jaka ko ni ki ñiddiri wonki makko ki yalti jay jaka ko ni ki tuniri wonki makko ki yalti tay ko ni alhaali makki o woni ko fewnori ɓeɗo malaikaɓe ɗetta kiɗo wonki ɓe fokkintinaki ka allahu subhanahu wa ta'ala si ɓe ari ha ɓe hewti ka asama arano ɓe ɗaɓɓi udditanede malaikaɓe ɓe maka fade taw ko mamen lando allahu subhanahu wa ta'ala si tawi ki wonki kanuki ñidduki ɗo kanko allahu mo wawi kawtirde e sifa ɗiɗo wonkiji dow ga si tawi himo wawi addande men sifa ɗiɗo wonkiji dow ga sifa ɗi wonkiji ɗo hodday amen dow ga malaikaɓe lando allahu subhanahu wa ta'ala o wiya kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wonde o ɓeɗo on kamɓe fiyake maɓɓe o bindi maɓɓe wonkiji maɓɓe fof kaka sijjini ka leydi jeɗɗaɓiri ka kaso molanago ngo tawata yimɓe yedduɓe ɓen no marana toon allahu wi oɗo neɗɗanke wonki makko kinko to yaata si allahu tabaraka wa ta'ala wowli ngol ɗo konngol
نلالو محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما كي الله تبارك وتعالى ويا إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كان الله تبارك وتعالى وبيا بيدو يمبي بتواتكو يمبي داري نوبي يدي بداري بفني آية جاء من دن بمون تنيدو مأبي. إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا واستكبروا عنها بجوغي تيريدو غراد جيبون تتفو الله لا تفتح لهم أبواب السماء بيدو ستبي بماي دنبود أسماء أوجد بأود تنتاكي ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ويبنا فيتاك دي الجنة ها نيندتاوي نجلوبا واوي هجودي اندر ودere مثلا ستبي أوري نجلوبا واوي هجودي ودere مثلا نgal فجي الله تبارك وتعالى وي ستبي نجلوبا من فجي فو ودere مثلا نgal كدي فجي haray beedo yimbe nato e aljanna si tawi dum do waawali wadde o wi wonde ko yon andu ko yimbe be tawata aljanna o be wawata natude makko fiw joni non wonki makko kin kanko odo neddanke jawnama ha dow to wiyama ko wonki ki ala pilasi ton ko maki jippine ilaado be maki alayhi salatu wassalam beedo malaika be hocca kido wonki be fidaki kaleydi gabe accitaki gila dow to wonki ki yana ha kaleydi do on saati be arabe lettaki do wonki be townaki be darnaki hakkunde leydi e kammu be lettaki do wonki ha bandu makko nun surre banni man bandu makko nun surraka tawa kambe malaikaabe be hibe jokki hibe lettude wonki makko ki si tawi non hawri kanko neddanke o hewti ka yimbe ben faalamo surrude do be wadi mo neddo mo tawata ko neddo mo andanna hoore ma si tawi ko marnodo jawdi molanani neɗɗo marnoɗo walisije coñci neɗɗo marnoɗo armoire ji coñci tawa o yaltidata e ɗan ɗo gurnan aduna siwana ko annanda hoore ma ko yeru perkane on kun tawata si kun duuɗi ha kun ɓurata meter tati tawa oɗo neɗɗanke acca e walisije makko ɗen fof ka aduna o acca paɗe makko ɗen fof ka aduna o acca armoire ji makko ɗin fof ka aduna o hootida e perkane on kun tawata kun ɓura meter tati o hootida e hottollo tawa kanko neddanke on ko dum o hotidata ka qabru makko o wadi si tay karmo ko bembe maaki wonne an neddanke on ko ya andu a lotay fureji ha nyande go fure ma on lote a kasangay fureji ha nyande go tawa ko awwali ko awwana kasangede a gawtay fureji di surre ha nyande go tawa ko arronda ka balbe ko awwana surro yede bate hidandi dum do be maaki ya wakkilo hattirde wakkilagol moƴƴina ngurnam maɗam habbitoɗa mayde maɗen ɓaɓɓa an e joomi ma tabaraka wa taala ko weldo oɗo neɗɗanke si tawi hawri ɓe lootimo kanko neɗɗo on ha gasi ɓe detti oɗo kasange ɓe watti e hoore makko ɓe waɗaninomo oɗo hottollo wonowo e makko yokkeli ɗi hani wonde e mum ɗin ɓe dettimo kanko neɗɗanke on ɓe fokkintinimo ka kaburu makko nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ba oɗo ko neɗɗanke yeddudo allahu tabaraka wa taala o daroto wiya ya waylata ayna yadhabuna bi o wiya e halkare anden e bone an on e hino sonja an on hande ko honto ɓeeɗo woninmi naɓude hande koye tana hombo ɓe fokkintininmi hande koye lette honde ɓeeɗo woninmi naɓude hande nelano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki dendanagal ko allahu tabaraka wa taala tagi ko fownanay ngoɗo hito siwana ɓiɓɓe adama ɓen kañum e jinnaji ɗin ɓe rondo oɗo neɗɗanke ɓe addamo ha ɓe hewtinamo ka ngayi ka makko neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko waalaynoɗo e danki yajuki 4 place neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko waalotonoɗo waylito e hoore buutu resol neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko waalaynoɗo e ley climatiseur waalaynoɗo e ley ventilateur neɗɗo waalaynoɗo e nder suudu jalbu ndu waɗana ndu ndaygu ƴawnoɗo e hoore étage neɗɗo sanzotonoɗo e nder ñallallaɓiji 3 wattonoɗo uurateeri ko yonata neɗɗo makiyaynoɗo ɓandu mum ɗum mo jaɓata hay tukum gootu wona e mum oɗo no ɓanna hande o ala werde siwana e nder ngayka ka tawata sika juuti ka ɓurata meter ɗiɗi
sika yaaji ka ɓurata meter goto e ko fawi seeɗa oɗo neɗɗanke no wallina ɗo allahu tabaraka wa taala o fodi en nun o wi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra o wi hay ko onon ɓiɓɓe adam ande ndi leydi ndi wonɗon dogude hoore mum yeddon joni mum ndi leydi ndi wonɗon jinnude mum yaron beere ndi leydi ndi wonɗon jinnude mum sakkoɗon diina ndi leydi ndi wonɗon heƴade e dow mum waɗon kala ko faala ɗum on tefata ko joomi mon landi on tefata ko nelaɗo on janni o wi ko e ndi min itti on min tagi on wa fiha nu'idukum koye mayri kadi woni ko min ruttata on min natta o wa minha nukhrijukum taratan ukhra o wi ñalande darngal noon kadi koyen mayri woni ko min yaltinta on goto kala e mon min darna ɗum ɗo wano o wiri noon e aya goo kanko allahu tabaraka wa taala wallahu ambatakum min al ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum taratan wa yukhrijukum ikhraja o wi kanko allahu tabaraka wa taala wonde ko kanko woni ko funni on itti on e ndiɗo leydi kadalik kanko allahu tabaraka wa taala o rutta yon e mayre wa hakada kanko subhanahu wa ta'ala o yaltinaye on kadi ñalande darngal hattirde yaltinegol si tawi hawri o fodi en ɗum ɗo kanko subhanahu wa ta'ala ko maale kadi woni o laatina ɗum ɗo e dow men oɗo neɗɗanke si addama noon e nde ɗo werde makko molanane eɗen gandi ko werde mawnude nde tawata neɗɗanke on ko awwalu manzilatin lahu min manazili l akhira ko werde makko aranene nden immorde e berleji ɗi o weeroyta ɗin ɗi fof majji kalahara ɗum waɗi sabanede ma oɗo kaburu ko o hulɓini kon oɗo sahabajo tedduɗo usman ibni affanin radiallahu an filla e maɓɓe wonde ha hande kamɓe seydna usmanu ɓe meeɗali fiɗude kaburu yitere bimana ɓe meeɗali ndarude kaburu ndarande wotere pet si wona kamɓe seydna usmanu ɓe fesay ha waare maɓɓe nden loppo hara ko gomɗi woni yaltude e maɓɓe wondiɓɓe maɓɓe ɓe landiɓe ɓe maki ya usman ɓe maki menen min yi'i hunde e mum si tawi hawri on senike ha o yi'i kaburu sanga kala nde yiwɗon kaburu o wawata guite mon ɗen gonɗi monɗin ɗi hibbay ha waare mon nden loppo fi honɗum ɓe maki kamɓe seydna usman wonde ɓe nani nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama hiɓe maaka wonde inna alqabra huwa awwalu manzilatin min manazili l akhira ɓe maaki wonde nelaɗo on maaki alayhi salatu wassalam oɗo kaburu woni arano e werde nde bani adama wernoyte kalahara nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki in naja minhu fa ma ba'dahu aysar wa in lam yanj fama ba'dahu ashad ɓe maki si tawi neɗɗanke on allahu wallimo ha o daɗi kaburu on o dandama lette wonɗe nder ton ɗen ɓe maki wonde haray kala ko hikkiti yeeso ɗon ɓuray newade si tawi o yangike kanko neɗɗanke on ha o nangama ka kaburu o malkisama ka nder kaburu o ɓittinanama e nder makko ɓe maki kala ko hikkiti yeeso ɗon kon sattanaymo wonanaymo sattede molanade joni noon kamɓe seydna usman ibni affanin ɓe maki ɓe nani nelaɗo alayhi salatu wassalam no maaka wonde ma ra'aytu munzaran qattun illa walqabru afda'u min ɓe maki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ha hande ɓe yi'ali ko ndarete ha hande ɓe yi'ali ko yitere ɓiɗɗo adama yi'ata siwana kaburu on no ɓuri ɗum ɗo hulɓinade mana bani adama ala ko yitere makko ndarata tawa no hulɓini si wona oɗo kaburu no ɓuri nden ɗon hunde hulɓinade joni noon ɓayde gandi allahu tabaraka wa taala fodi en wonde goto kala e men sakkitode makko ko nder oɗo kaburu ko fi honɗum en ala tuɓude rutto ɗin ko fi honɗum en ala moƴƴinde ɗiɗo golleji men oɗo neɗɗanke wallinaɗo ka sera kaburu makko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makani en e hadise anas ibni malikin wonde oɗo neɗɗanke si tawi hawri o maayi kamɓe nelaɗo on ɓe maki alayhi salatu wassalam yatba'u lmayit thalathun ɓe maki jokkay oɗo neɗɗanke mo tawata ko maayuɗo piiji tati ɓe maki fa yarji'u ithnan wa yabqa wahid yani rutto accamo kanko neɗɗanke on piiji ɗiɗi
heddito hunde wotere ko nden ɗon woni nde o wondata e mun nden kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amalu ɓe mana jokka e mo kanko neɗɗanke on ɓenguure makko nden e jawdi makko ndin kañumma e golle makko ɗen ɓe maaki noon piiji ɗiɗi yilto woni ahluhu wa malu ɓenguure makko nden accamo ton jawdi makko ndin rutto accamo wa yabqa amalu heddanomo hande kadi golle makko ɗen kanko neɗɗanke o dani oɗo neɗɗanke si tawi hawri o ari ha kanko neɗɗo mo hewtikka kaburu makko a ndaara tawa nene gotoɓe makko ɓenno toon ndaara tawa ɓeeɗo musidɓe makko hiɓe toon ndaara tawa goreɓe makko ɓenno toon hoɓɓe goo ndaara tawa ko e nder otowal maɓɓe woni ko ɓe naɓete ka kaburu maɓɓe ndaara tawa ko suddare nde ɓe soodi ko nden woni ko ɓe sudda ko nden ɓe nawrete ka kaburu maɓɓe si tawi ɓe hewti ɓe wondi e ɗeɗo golle maɓɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe maaki ɓen ɗo yimɓe si tawi ɓe hewti ɗon ɓe ukkama e nder oɗo kaburu lannama on mbiteede pew on saati ɓenguure maɓɓe nder rutto on saati jawdi maɓɓe nder rutto ɓe heddoda e ɗeɗo golle maɓɓe tawa ala hay e hunde ko ɓe heddodi e mum ka nder kaburu maɓɓe siwana ɗeɗo golle maɓɓe fof rutto accamo toon kanko neɗɗanke on kanko tun e golle ko o faggitino kon ka nder gurdam makko aduna oɗo neɗɗanke si wallinama e nder oɗo kaburu jama on lanni huccitude allahu subhanahu wa ta'ala adda ɓeɗo malaikaɓe makko malaikaɓe landotoɓe ka nder kaburu woni munkar kañumma e nakir ɓeɗo malaikaɓe si ari ɓe hewti ɓe tawi neɗɗanke on ɓe imminamo ka o waali ɗon ha gasa ɓe joɗɗinamo kamɓe malaikaɓe ɓe fewta oɗo neɗɗo ɓe landomo ɓe ma kaman rabbuk wama dinuk waman nabiyuk wama kunta taqulu fi hadha arrajul kamɓe ɓeɗo malaikaɓe ɓe lando oɗo neɗɗanke ɓe maka ko hombo wonno joomi ma ko honɗum wonno diina ma kam ko hombo wonno annabajo ma on ɓe yaltinanamo ɗon nelano alayhi salatu wassalam ñaa maɓɓe kamɓe nelano on malaikaɓe maka ko honɗum woni ko wi'aynoɗa e oɗo neɗɗo fewdo wuruɗa si tawi hawri ko neɗɗo jebbilaniɗo allahu subhanahu wa ta'ala wakkiliɗo o terti weli e poti gurnan aduna ko lannata kon few o ndaari kala ko joomi makko harmini o terti o yondinori qur'anare joomi makko nden e sunna nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam o ɓorti geddi ɗin o wuriri noon ha o maayi allahu tabaraka wa ta'ala lunginamo o wiya rabbi allah min joomi an ko allahu wa dini l'islam dina an kanko islam wa nabiyi muhammadun sallllahu alayhi wa sallam annabajo an on ko muhammad o wiya kuntu aqulu fi hadha arrajul annahu abdun lillahi wa rasuluhu oɗo neɗɗo min komi wiyayno e makko ko jiyaɗo allahu tabaraka wa taala nelaɗo makko waɗi noon sabu ko jogitino kon diina allahu tabaraka wa taala kan allahu fodimo fodore molanade o wi yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunia wa fi l'akhirati wa yudillu llahu alzalimina wa yaf'alu llahu ma yasha o wi allahu tabintinana e ɓeɗo yimɓe gomɗinɓe ɓe golli golleji moƴƴe ngol ɗo konngol woni konngol ngol andanɗa hoore ma ko kalimatu shahada ɓe mayiday e maggol ha gasa ka kaburuji maɓɓe dendanangal ko ɓe landete kon allahu walla ɓe tabintina si tawi neɗɗo on lanni jabade ɗum ɗo ha gasi on sati hito iwra sengo ka kammo inna an sadaqa abdi jiyaɗo an on gongi ko o wowli kon ko gonga joni noon udditanemo yoga e dambude aljannaji ɗin sappinon mo nemaji makko ɗin ɗimi maranimo ɗin ka nder aljanna nder ton ɓeɗo malaikaɓe ɓe udditaramo dambude aljanna ɗen ɓe hollamo galleji labaɗi sonnaɓe labaɓe nemaji mawnuɗi canɗi fotuɗi kañumma e dakammeji welɗi ko o marana nder ton kon ɓe makanamo wonde ñande dargal ngal dari wo ko ɗo woni ko naɗo e teɗa o wiya allahumma qumi sa'a allahu mi torike ma accu darna dargal ngal mi natoyaɗo mi fowto si tawi noon ko liddu ɗum ɗo ko neɗɗo bonɗo wonno wiwɗen salaniɗo allahu tabaraka wa ta'ala sonnajo mo jaɓali ɓornade bi mana suddiɗo suɓiɗo conci wirtere o suɓi conci ɗi andanɗa hoorema sharia dina no ŋiñini ɗi no añini ɗi
wattotoɗo koolan ɗettowo conci ɗi annanɗa hoore ma ko seekaɗi waɗa bodi woy kañum may jippu woy taƴakoy e pantalon ji sexy kañum may kiloci woy e ko nandi e mum yaltinowo sukundu makko ndun ka kene sonnajo yaltinowo ɓandu makko ndun ka kene o jaɓali conci islamu ɗi allahu tabaraka wa taala landimonin o jaɓali surrirde ɓandu makko ndun no rewɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam surriri ɓandu maɓɓe ndun noon oɗo neɗɗanke ɓeɗo malaikaɓe si ari ɓe landike mo ɓe maaka man rabbuka ko hombo woni joomi ma an kanko neɗɗo on o ndaara ɓeɗo malaikaɓe o wiya la adri o wiya ha min mi andade ko hombo wonno joomi am malaikaɓɓen ɓe fewta oɗo neɗɗo ɓe maaka ma talawta wa ma darayta a jangano a andano kamɓe malaikaɓɓen ɓe jogii ɓolde moolanade sawru mawnundu nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe makanin hadis abu saidin al-khudri ɓe maki ɗin cabbiɗi malaikaɓɓen jogii ɗon si tawi sawru woturu townama ndu lappirama fello kongo mawni wo kongo mawni ngo muncitoto ngo wonta mbullaari ɓe maki hadise goo ka riwaya imam ahmad ibni hambal ɓe maki sawru woturu ndu malaikaɓɓen jogii si wallinama ka leydi ɓiɓɓe adama ɓen ɓe fof maɓɓe al awwaluna wal akhirun e dendanagal jinnaji ɗin al awwaluna minhum wal akhirun aranɓe e sakkitiɓe ka yimɓe aranɓe e sakkitiɓe ka jinna fof ari gaɓɓinike fi townugol sawru ndun tumɓantandu ka leydi nelaɗon ɓe makilla mastata'u ɓe wawata ko nduɗo sawru woni ɓeɗo malaikaɓe ko townata sabanede ma oɗo ko yedduno joomi makko kon ɓe towna nduɗo sawru ɓe jippina e makko si tawi ɓe jippini nduɗo sawru e makko kanko neɗɗanke on o muncito allahu subhanahu wa ta'ala tagitamo kadi joɗɗina malaikaɓɓen ɓe maaka wama dinuka ko honɗum wonno dina ma o darto kadi o wiya la adri o wiya ha min mi andano de ko honɗum wonno dina an kan ko waɗi mi tefano andude mi yatano kadude min mi ɗettuno hoore am mi waɗi neɗɗo mo tawata ko jokkuɗo fi aduna tum mi tefali janngugol diina mi anda qur'ana mi anda sunna malaikaɓɓen ɓe maaka ma talawta wa ma darayt a jangali hay e hunde a andali hay e hunde ɓe ɓanta kadi sawru ɗum ɓe tippinandu e dow makko kanko neɗɗanke ngo muncito kadi o wonta mbullaari allahu tagitamo kadi joɗɗina malaikaɓɓen lamdomo kadi ɓe maaka wa man nabiyyu ko hommo wonno annabajo ma o darto kadi o wiya la adri ha min mi andade hombo wonno annabajo an on kamɓe malaikaɓɓen ɓe maka wama talawta wama darayt hay joni goy a jangano a andano kadi ɓe ɗetta nduɗo sawru molanandu ɓe foccamo kanko neɗɗanke on foccande tammere ɓandu makko ndun kadi ndu lancito ndu muncito allahu on tagamo kadi joɗɗina malaikaɓɓen fewtamo lawol nayaɓol ɓe maka wa maha kunta taqulu fi hadha arrajul ko honɗum wonnoɗa hiɗa wowlay oɗo nelaɗo an o daro o wiya ha la adri kuntu aqulu fihi ma kana annasu yaquluna fihi min ko mi wiyayno e makko ko tawno yimɓe ɓen no wowlano konko ɗum mi wowlayno mi anda fis e fi oɗo malaikaɓɓen ɓe maka ma talawta wa ma darayt an a jangano a andano ɓe ɗetta ɗiɗo cabbi molanaɗi kadi ɓe jippina e hoore oɗo neɗɗo lawol nayaɓol o muncito kadi allahu tabaraka wa taala tagamo joɗɗina on sati ɓenɗon malaikaɓe ɓe udditanamo dambugal ka aljanna ɓe maka si a ɗoftino allahu subhanahu wa taala jaɓuɗa ko wi kon ko ɗo woni ko weeraynoɗa kono ɓa a salike ɗum ɗon ɓe ferma dambugal ngal ɓe wiya angon e ɗo ko abadan a natta ɓe udditanamo dambugal ka yiite ɓe hollamo lette ko allahu subhanahu wa ta'ala mari ka lette ton soñjaji e ɓillare ko allahu waɗi nder ton ka nder yiite jahannama ton ɓe holla oɗo neɗɗanke ɓe maka ñande dargal ngal dari ko ɗo wonta werde mande o daro o wiya allahumma la taqumi sa'a allahu mi torike mata darnu dargal du'a'un la yustajab du'a mo tawata o jabintake few tawi dennanangal ko wonno jabade kon ɓeɗo malaikaɓe o lannay jabade tun hito iwraka kammu wiya ay an
kadhaba abdi bimana oɗo jiyaɗo andey o feni ko wuli kon ko fenande molanane holle mo werde makko nden ka yite jahannam ɓeɗo malaikaɓe holla oɗo ndeɗo werde ha gasa ɓe immo kamɓe malaika ɓen ɓe huccita ɓe nanga lawol maɓɓe kanko neɗɗanke on ka wondi e oɗo sonja e ndeɗo ɓillare ka nder kaburu makko on sati o hayno neɗɗanke kanuɗo neɗɗo kanuɗo mbaadi neɗɗo luuɓuɗo hulɓiniɗo juutuɗo peɗali no ara takko makko ara jooɗo ha kolomu o ndara oɗo neɗɗo o wiya an kadi o sonjamo mi heɓi ɗo fof ngal piggal ngal mi naɓi ɗo fof nde ɓillare nde mi heɓi ɗo fof an kadi ko honto iwranɗalan hande ko an homboni on ɗon neɗɗo wiyamo ko mi wonno golle maɗen ka aduna ko waɗaynoɗa zina kon ko min an sonnajo ko ɓortotonoɗa yaltina ngari makin ka kene ko min ko waɗaynoɗa yaraynoɗa beere kon ko min ko fimaynoɗa cigareti kon ko min ko wattotonoɗa bakanji kon ko min ko lototonoɗa nasele kon ko min ko yaraynoɗa nasele kon ko min kala man bone mo waɗaynoɗa ko ñowaynoɗa yimɓe heɗotoɗa musique salmina rewɓe salmina worɓe fiiloɗa rewɓe ko min woni ɗen golle maɗon e wawa sertude si a moƴƴinno lam mi labeteno kono ɓa a bonnilan ko mami kana mi wahani on ɗon neɗɗo ara jooɗo takko makko ɓe wona ɗon on saati allahu subhanahu wa ta'ala faaɗina kaburu makko on hattirde faaɗingol nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki allahu ñoƴƴay kaburu on ha bala kenkenje makko ɗen ɗe luutodira ka nder hunduko makko wonirngal ka sengo ñaamu hootira ka nano wonirngal ngal ka hedde nano hootira ka ñaamu ɗum waɗi ñande goo ɓe wondi e ɓeeɗo sahabaɓe maɓɓe tedduɓe ɓe landi ɓeeɗo sahabaɓe ɓe maaki atadruna mal maishatu banka ene malaikaɓe an hiɗon onon sahabaɓe an hiɗon andi ko honɗum woni gurnan ɓittuɗan ɗan kamɓe sahaba ɓen ɓe fewtinelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki allahu wa rasuluhu alam nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ko innete almaishatu banka gurnan ɗan tawata ko ɓittuɗan ɓe maaki ko neɗɗanke salaniɗo allahu si o maayi o woni ka kaburu makko allahu subhanahu wa ta'ala ñoƴƴay kaburu makko on haa bala kenkenje makko ɗe luutodira allahu on imminanamo ka nder kaburu makko bolle 99 ɗe o wonda ka kaburu makko haa darngal daro tawa boddi kala e ɗen ɗon bolle 99 tooke mayri on kayri tun ƴettay bolle ɓurɗe mawnude ɗen ka aduna ɗo yerɗe jeɗɗi on ɗon neɗɗanke o wonday e ɗen ɗon bolle ka nder kaburu makko ila qiyami sa'a ha darngal ngal daro ko ɗum waɗi allahu tabaraka wa taala o wi waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka kala neɗɗanke mo tawata o ɗuurike nde ɗo qur'anare an o jangata nde ɗo ko wannon hande ko ɗo yiyata julɗo mo tata si fonti qur'ana hay bindol gotol wata jangude lando ɗamoyama ko julɗo chrétien jo hombo wudditanta bible on tawa watamo jangude on bo ayyay ɗo julɗo de si tawi ko sonnajo hoɓɓe no wiye mariama inɗe labaɗe tu hoɓɓe no wiye hafsa hoɓɓe no inne aicha hoɓɓe no wiye fatima hoɓɓe no wiye khadija tawa si a fonti qur'ana on a ɗettinde ha gasi a ɗetti alifu gooto a windirimo wowru a masirimo undugal a fewtiniɓe ɓe wata jangude landoɗa ɓeɗo ɓe wiyama ko julɓe ni fotta e neɗɗanke gorko duyiɗo duwaɗo wonde almami udditanama qur'ana o enama ha ɓawana yo hersindir minen nde mi wawata jangude ɗum ɗo allahu wi waman a'rada an dhikri kala on neɗɗanke dariɗo o ɗuuri nde ɗo qur'anare an ɗuragol qur'an angal wawugol jangugol ndeɗo qur'anare ko ɗuragol nde angal firugol ndeɗo qur'anare anda ko nde wi ko ɗuragol nde angal gollitirgol ndeɗo qur'anare ko nde yamiri ko waɗa ko nde haɗi kon acca ko ɗuragol nde allahu wi kala marɗo gotel e ɗiɗo piiji fa inna lahu ma'ishatan banka oɗo no marana ɗan ɗo gurnan ɓittuɗan ɗan nelaɗo o firani en woni naadede ka kaburu makko kaburu on faaɗine o honnide nder ton e bolle 99 si tawi a wuuri ha a maayi a jangali qur'ana ha nde lanni wawɗande a firali qur'ana ha nde lanni gaynuɗande a gollitirta ko qur'ana wi'i kon
awoni neɗɗo ɗuriɗo qur'an. Allahu tabaraka wa ta'ala o wiɗa marana ɓillare molanande gurnan ɗan tawata ko ɓittuɗan. O wi wa nahshuhu yawma alqiyamati a'ma. oɗo neɗɗo si aroyi ñalande dargal min immintinaymo kanko neɗɗo on ta ko bunɗo o yiyata hay e hunde. qala rabbi lima hashartani a'ma. o wiya ene jomi ko honɗum immintinanɗalan hande komi bunɗo wa qad kuntu basira ka aduna hari mi yiyayno ko laaɓi pos. Allahu wiyamo kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. koni ayaji amen nden ardunoma wiyaɗa an oɗo sonnajo koya ɓorno hijabu shar'i surra ɓanduma nundu dendanagal mayru wana ya accitu hay hunde e ɓanduma nun wana rewɓe nelaɗo ɓe sallllahu alayhi wa sallam ɓe wawno ɗum. ko waɗi noon si tawi en ruttike en daari ɗeɗo deftere dendanagal majje e yiyata deftere hay wotere wi'unde e wonde sonnajo nelaɗo alayhi salatu wassalam woduno ko yalti e ɓandu makko nu. defteɗen nde fof majje hiɗe fotti wonde rewɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam ɓe fo maɓɓe hiɓe buumino. la siyaman si tawi en daari ndeɗo qur'anare teddune se yiɓeɗo sonnaɓe men hande no ɓe yaltirta noon ka kene en daarino rewɓe annabajo men o wawno noon en daarino rewɓe sahabaɓe wawno noon en taway ko pellet enen e ɓeɗo e lutodiral molanagal naare nelano alayhi salatu wassalam ɓeɗo sonnaɓe maɓɓe ɓe ɓornino coñci surrayɗi dendanagal ɓandu maɓɓe ɗum hay hunde yaltatano e ɓandu maɓɓe ɗum seede hiɓe buumuno ɓandu ndu fo mayru wattude e geece maɓɓe ɗen. naaren oɗo hadise selluɗo mo tawata ko yaltuɗo ka ɗeɗo defte selluɗe hadise. oɗo hadise yumma aishata radiallahu anha ɓe maki ñande ɓe majjoyno nden fewdo ɓe wondi e nelano alayhi salatu wassalam kamɓe yumma aicha ɓaɓe hewti ha e ɓe takkitoyke ka hurgo nelaɗo on ruttike wondude e sahabaɓe yejjiti fi maɓɓe ɓe arti ha e ley leggal goo ɓe waali ɗon ɓe ɗaani. tawi sahabajo goto no yilti no wiye Safwan on sahabajo no yilti himo ɗaɓɓitude ko honɗum woni ko gomɗinɓe ɓe yejjiti ton o hocca o lattanoraɓe ko aada makko e jiyadiji ɗin fof. o arti o tawi ma aishata radiallahu anha hiɓe waali on saati o wi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. yumma aicha ɓe maki ko findi nimmi ko ngolɗo konngol makko ɓami fini mi haynike mo tum ɓe maki fa khammartu wajhiya anhu bi jilbabi. mi ɗetti jilbabu angon mi suddi yeeso angon e fee makko aɗo hari mi buumade mi mana aɗo sharia jippinde ayaje buumagolngol hari mo andunolan kono gila ka aya hijabu on jippi o yi aalilay yeeso ngon si wona gila neññanden tawile ko mi ɗaniɗo mi fini mi haynimo tum mi ɗettiki sam coñci annin mi suddi yeeso angon e fee makko kanko. naare yumma Fatima radiyallahu anha geɗal nelano alayhi salatu wassalam sonnajo saydna aliya radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kamɓe yumma Fatima ɓe maaki wonde kamɓe on no jeeya e ko ɓuri ɓe aalinde e gurdam maɓɓe ɗan si tawi hawriɓe maayi Allahu tabaraka wa ta'ala ko o watta ko e balɓe ɓeeɗo worɓe woni ko fure maɓɓe o yowoto ko ɓeeɗo worɓe woni ko surrata ɓe. ɓe maaki ko aanini ɓe kon gurdam maɓɓe ɗan fo ɓe buumi ɓandu maɓɓe nu gorko hay gooto yi aali ɓe gila aayeje hijabuɗe jippin ɓe feƴƴina tawa ɓeeɗo worɓe haynoto forme maɓɓe on ka nder kasange maɓɓe sino wallinde ɓe. ɓe maaki ande maɓɓe nden fof ka ɓernde maɓɓe ko ndeɗo ande. naare sonnajo hersirowo hay fure makko o nelaɗo landiɓe alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ma huwa al afdalu lil mar'a. ɓe maaki ene Fatima ko honɗum woni ko ɓuri moƴƴande sonnajo. ɓe maaki ko allah tara rijala wa allah yaraha rijalu koyo kanko sonnajo on o woni o yiyata worɓe ɓen hara worɓe ɓe yiyatamo few. ko ɗum waɗi allahu tabaraka wa ta'ala yewti en fi ɓeeɗo sonnaɓe o wi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati l ula. o wi ko onon yo sonnaɓe wakkile duumoɗo wonon ka nder cuuɗi mo si o yaltay yaltire tawa ko gantongo tawata ko ma yalton. ndaren hande sonnaɓe no sakitori e yaasa. ndaren hande ko sonnaɓe jelo mari place iji ka nder makitiji. ndaren hande ko sonnaɓe jelo yata Chine. ndaren hande ko sonnaɓe jelo accata modiɓɓe mum ɓen ɓe yaha Dubai.
ndaren hande ko sonnaɓe jelo jogiti taade ka saare ko sonnaɓe jole woni yaltude ɓe jinda e saare nden ɓe yahi ɓe yeeyude ko jelo ɓe allahu wiwno wone ka cuuɗi si tawi tun on yaltay yo taw ko yaltinta on gonko ko sharia islamu newni wattude e mum kadi surre ɓalli monɗin si tawi on yaltay par ce que o wi wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati l ula o wi wata on feeñirka kene wona ɓeeɗo majjiyankoɓe aranɓe feeñirayno karamo koɓɓe ɓe maaki wona cheikh bun bas kañumma e cheikhul albani ha hewti karamo koɓe luga ɓe wona imam ibni mansour ka deftere maɓɓe lisanul arab ɓe maaki ko wiyete attabarruj ko ikhraj bimana ikhraju lmar'a zinataha ko yaltingol sonnajo on ka kene cuɗari makko nin ɓe maaki kal wajhi wona yeeso makko ngon ko waɗi en fof men hiɗen andi ala ko ɓuri labeede e bani adama yewtiti yeeso makko ngon si tawi allahu jantanike en ka qur'an kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa ma dahara minha o wi ɓeeɗo sonnaɓe ƴettuɗeɗo tiggaje maɓɓe ɓe jippinaɗe e dow maɓɓe wata ɓe feññin cuɗaari maɓɓe nin few siwana ko feeñani hoore mum kon joni noon waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna imam ibni kathir ɓe maaki alhumuru ko jam'u himar si wiyama humur ko tiggaje ɗuɗuɗe tiggare wotere wiyete himar allahu wi waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna yoɓe ɗettuɗeɗo tiggaje maɓɓe ɓe jippinaɗe hoore maɓɓe tiggaje ɗen jippo e balɓe maɓɓe ɗen ɗe yaha haaɗe hewtoya ley ɓe maaki wonde ko wiyete alhimar ko ma tugatti lmar'atu ra'saha imam ibni kathir ɓe maaki ko wiyete himaru tiggare nde sharia lanni nden honde sonnajo on ɗettata o sudda dendanagal hoore makko nden nde fo mayre holli wonde yeeso ngon no anda kaka hoore makko woni ko jeeya abdoullahi ibne abbasin radiallahu an kamɓe ɓe maaki wonde oɗo sonnajo allahu tabaraka wa ta'ala haɗimo nde kanko sonnajo on o wallinta jilbabu makko on siwana wonande moodi makko baba en moodi makko bimana zuma haram makko ɓe andanɗa hoore ma ɓen ɗon gasataka ɓe jommamo ka sharia few si sonnajo heddike kanko tun ka aduna worɓe heddike ɓen ɗon tun ka aduna kamɓe ɗon on ɓe jommidirta abada joni noon oɗo sonnajo landama ɗum ɗo allahu wi wala yubdina zinatahunna wata ɓe feññin cuɗariji maɓɓe ɗin illa ma dahara min ha siwana ko yaltitani hoore mum kon oɗo karwokojo tedduɗo imamul qurtubiyu ka tafsiru maɓɓe wiyeteɗo aljamiu li ahkami lqur'an ɓe maaki wonde cuɗari sonnajo on no fecci pecce ɗiɗi ɓe maaki ko zinatun khalqiyatun wa zinatun maktasaba ko cuɗari ndi tawata ko ndi allahu tagidi mumum e cuɗari ndi tawata ko kanko tigi fajjitoto ha o labintino joni noon ɓe maaki fa zinatul khalqiya cuɗari makko ndi allahu tabaraka wa ta'ala tagidi mo e munnin kanko sonnajo on ɓe maaki asluha ko alwajh daƴƴere mayri fof ko yeeso makko ngon ko waɗi noon aslu zina wa masdaru lfitani ɓe maaki ko alwajh yaltirde woni daƴƴere ngari sonnajo fof e yaltirde fitna e makko fof ko yeeso ngon ko waɗi iɗen anndi wonde mo kala e men si yehi jommugol sonnajo ko honɗum on tigi darata ko peɗali makko ɗi darta ko sukunu makko ɗi darta ko gelenji ɗi darta wiya o oya aicha no labade min o welila la ko yeeso makko ngon wonɗa darde wi'amo labamamo kaani kala neɗɗanke kadi wiyeteɗo kaari labama ma kaani ko yeeso ngon si allahu no wi kala ko laba e sonnajo o yo suuɗu anga wi yo suuɗu fof sina yeeso ngon taw si angi allahu o fotti tawale hiɗa qirri pellet ko laba e sonnajo ko fof ko yeeso ngon taw ka anno wiya joni o way hara yo suuɗu peɗa o suuɗa leewi sukundu o suuɗa ɓaawo ngon o suuɗa gelenji ɗin kono modi yeeso ngon accu ɗon andi anga wi suuɗu kala ko kaani e ma kon feññina ko laba ko allahu no wi kanko sonnajo yo suuɗu dendanagal ko laba e makko a yaltinanamo ngoɗo yeeso makko ko waɗi noon ko ɓuri tampinde jama on kon fof illa ma dahara minha allahu wi siwana ko feeñani hoore mum kon o ɓego yaari wonde abdoullahi ibne abbas ɓe maaki ko yeeso ngon e newe juuɗe ɗen ɗiɗi
oɗo asar an ibni abbasin ko asarun da'if o sella tabi taali abdullah ibne abbas ngol konngol ngol fillanoge defte dolle kono asli maggol on fof kongol yalti koye nder defte ɗiɗi kala fillotoɗo konngol ngol si o yiltoto o wiya ko o itti koye nder ɗen ɗon defte ɗiɗi ka tafsir oɗo karmokojo tedduɗo cheikh mouhammad ibni jarir tabari deftere maɓɓe tafsir molanan nden nde andanɗa hoore ma ko kayre atta waɗede e dendanagal defte tafsir ɓe addi nder toon sanadu on ha o gasi ɓe holli en wonde konngol ngol no yiwi abdullah ibne abbas tawi sanadu on mo makko si a ɗaɓɓitimo nder toon ka karamokoɓe hadise ɓen ɓe maaki neɗɗanke no toon mo tawata ko neɗɗanke lowɗo e nder hadise on ɓe maaki madama on ɗon no nder toon hadise on mbimana asaru on ko lowɗo wona e abdullah ibne abbas woni ko iwi asaru ɗimmo on mbimana fillande ɗimmere nden kaka mujam oɗo karmokojo tedduɗo imamu tabarani kamɓe nelano alayhi salatu kamɓe abdullah ibne abbasin radiallahu an oɗo neɗɗanke yaltini asaronge maɓɓe tawi sanadu kadi asaru on ko lowɗo o sellali e maɓɓe bal ko selli e abdullahi ibne abbasin radiallahu an ko tafsirugol maɓɓe oɗo aya tedduɗo woni aya wonɗon ka suratul ahzab allah ko wi ya ayuha nnabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'i lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana allahu ghafuran rahima oɗo aya tedduɗo ko aya mo tawata kanko aya on ala aya laɓɓinɗo fi ɓornateri sonnajo e nder qur'ana o fof hewtiti oɗo aya allahu subhanahu wa ta'ala o noddi nelaɗo on o wi nelaɗo makan sonnaɓe ma ɓen makana ɓiɓɓe ma suddiɓe ɓen makana dendanagal sonnajo mo tawata moodi makko ko gomɗinɗo yudnina alayhinna min jalabibihin yoɓe jippin e hoore maɓɓe jilbabuji maɓɓe ɗi oɗo sahabajo tedduɗo abdullah ibne abbas faamuɗo tafsir qur'an mo nelaɗo on toranino yo allahu faminmo tafsir qur'an ɓe maaki wonde oɗo aya tedduɗo taw kamɓe ibne abbas ɓe maaki amara allahu nisaa almuminina ida kharajna min buyutihinna fi hajatin an yugattina wujuhahunna min fawqi ru'usihinna wa yubdina aynan wahida ɓe maaki allahu ko yamiri sonnaɓe gomɗinɓe ɓen oɗo ko sahabajo nelaɗo ni ɓe maaki allahu yamiri sonnaɓe gomɗinɓe ɓen si tawi ɓe yaltude ka cuuɗi maɓɓe ɓe yaha e haaju woyo ɓe buumu ɓalli maɓɓe ɗin fo ɓe buuma geece maɓɓe ɗen ɓe yaltina yitere wotere nde ɓe yirata oɗo ko sahabajo o maaki wonde ko wiyete jilbab ko ma yugatti jamia badani almar'a min al a'la ila al asfal ko kala ko tawata ko sudday ɗum dendanangal ɓandu sonnajo on gila dow haale hay hunde yaltata e makko oɗo sahabajo ko jeyanoɗo e ɓurɓe faamude tafsir qur'an o tafsiriri ni ɓayde noon ko ɓuri yurmude kon fof oɗo aya se yeyi en daari defte jangeteɗe ɗen kam en fuuta en tawa wona tafsir mi sikki fuuta en ala tafsir mo hoolorde hewtiti jalalayni ka anduɗo ɗo fuuta kala waɗɗo duɗal fuuta ɓe tafsiranma qur'ana ko jalalayni ɓe tafsiranantama se landike mawɓe ɓen ɓeɓe andi kala waɗɗo duɗal e maɓɓe a taway ko janguɗo tafsirul jalalayni ha nde yalta oɗo noon tafsiru se naari oɗo aya ka sharha ɗon ka tafsirul jalalayni cheikh abdourahman jalaluddin suyuti ɓe maaki nder ton e nder deftere nden tegi ka oɗo aya ka suratul ahzabi ɓe maaki wonde allahu yamiri sonnaɓe gomɗinɓe ɓen si ɓe yaltude ka nder galleji modiɓɓe maɓɓe ɓen yoɓe buumu geece maɓɓe ɗen ɓe feññina yitere wotere nde ɓe yirata laawol ngol nde ɗo ko deftere wonde fuuta ɓe jogui ko fuuta sonnajo wiya suddiɗo ka ko fuuta sonnajo o wiya suddiɗo ɗum noon arrisala deftere fiqhu kala janguɗo fiqhu fuuta o janga akhdariyu o janga ashmawiya o janga muqaddimatul isiya o janga arrisala ka o janga misbahu salik o janga siraju salik o janga noon muwatta'u malik o janga mudawwanatul kubra e ko nandi eɗen ɗon ha o hewtoya jawahirul iklil si tawi ko fuuta o duɗi ka
ka arrisala non sen daari ka ɓornateri sonnajo o yewta ɗon cheikh abdoullahi ibni abi zayd alkayrawani ɓe maki nder ton wonde la takhruju almar'atu illa wa hiya mustatira ɓe makita sonnajo yaltuka nder galle moodi makko sina hara ko suddiɗo fo makko ka arrisala nde ɗo ko deftere figu molanande jangetende fuuɗa yoni noon ko honno goɗɗo ardata wiyama wonde buumagol sonnajo ɗum ko diina hesanu tawi nde deftere nde marɗen kamen tafsir no toon nde ɗo deftere figu nde marɗen kamen no nder toon wattude mum rewɓe nelaɗo ɓen ko niɓe fof maɓɓe ɓe wanno en ala deftere hay wotere winde rewɓe nelaɗo en no wotno accituɓe yeeso ko waɗi noon yuma aishata radiallahu anha ɓe makani en wonde oɗa aya arano mo janguɗen fewdo o jippi kamɓe tigi tawɓe duwaniɓeɗo sonnaɓe madina e sonnaɓe bimana iwruɓe e makka balko e ɓen ɗo woni koɓe tuggi duwa o ɓe maki rahima allahu nisaa almuhajirati al'uwal lamma anzala allahu hadihi al'aya qumna fashaqaqna murufahunna fakhtamarna biha yumma ummu salama ɓe maki fa asbahna kalgirbani li sawadi malabisihinna kala faalaɗo yiide asar on imo ka sahihu lbukhari imo ka sunan abi dawud ɓe maki wonde yo allahu yurme ɓeɗo sonnaɓe feruɓe iwi makka ɓe seeni madina ɓe maki fewndo aya on jippi kamɓe sonnaɓe ɓen hari ɓe acciti geece maɓɓe ɗen kisamɓe immi goto kala ɗetti tiggare mum molanande wonani hoore makko tayir o seekinde hagasi o ñoyde o buumi dendanagal ɓandu makko no yumma ummu salama ɓe maki tawi si a yi'iɓe a sikkay colli ɓaleji ɗin ka arabuɓɓen hakke ko conci maɓɓe ɗin ɓawli ko imam hafid ibni hajar al asqalani ka sharhu sahih al-bukhari fathu al-bari ɓe maki fahtamarna biha ɓe tiggori ɗen ɗo ay fa gammarna biha fa gattayna biha wujuhahunna kamɓe sonnaɓɓen ɓe ɗetti ɗen ɗon tiggaje ɓe suumi geece maɓɓe ɗen yon noon an si a wi'i wonde ko a waliyu ma ko a geɗal waliyu tiggare ɓalere wonali kama e hino nde nde rewɓe nelaɗo ɓe wanno ko ɓalere e hino nde rewɓe iwnoɓe makka ɓen ɓe dendanagal maɓɓe puisque yumma aicha ɓe sendali ka ɓe maki rahima allahu nisa almuhajirati l'uwal si tawi no woduno e maɓɓe mo bumaki yumma aicha makayno illa fulana wa fulana sina kaarijo e kaarijo ka kono ɓe maki ɓe fo maɓɓe konto goɗɗo arata ɗo wiyama no wodi no accituɗo yeeso e ɓen yumma aicha holli e wonde ɓe fo maɓɓe ɓe wanno oɗo aya ka suratul ahzab wallahi summa wallah sonnajo kala man karmokojo jannuɗoma o ɗaynuma ha o wi'uma ya sa acciti yeeso ma gon ka kene a ala ella wallahi oɗo laaɓanalima reetu oɗo yiɗanama aljanna ko waɗi ɗon simo yiɗanma aljanna koko rewɓe nelaɗo ɓe waɗi kon woni ko tinnintama e mum ka simo yiɗanma aljanna kono rewɓe sahabaɓe wawnono ko ɗum o tinnintama sina ɗum oɗo aya ka suratul ahzabi ɗo sen darimo e dolle defte tafsiru hara koye yaltin tun e nder ɗen ɗon defte kaɓe tafsiri kamɓe karmokoɓe ɓen ɓe holla e wonde aya on ko sappi koye sonnajo buumu arande nden en jantike nde woni tafsirul jalalayni nde marɗen nden kamen fuɗɗoren nden cheikh abdourahmane jalaluddin sayuti ɓe maki aya on ko holli koye sonnaɓe ɓe buumu tafsir ibni kathir sen daari nder ton imam ibni kathir no addi konngol iwgol e abdoullahi ibne abbas ngol nder ton wonde koye sonnajo buumo ɓe addi konngol ubaydatu salmani oɗo neɗɗanke molanaɗo wonde sonnajo on koyo buumu yeeso makko mon ɓe lanni ɓe addi konngol maɓɓe ngol tigi kamɓe imam ibni kathir ɓe maki sonnajo on koyo buumu woni tafsiru ɗiɗi tafsiru tammo se ndaari ndeɗo tafsiru wiyetende zadul masir imam ibnul jawsi ɓe addi nder ton wonde sonnajo koyo buumu tafsiru nayabo si tawi en ndaari tafsir abi saud lil imami abi saud ɓe addi nder ton wonde sonnajo koyo buumu si tawi en ndaari oɗo tafsir mo tawata ko wiyeteɗo bahrul muhit li abu hayyan al andalusi kamɓe kadi ɓe addi nder ton wonde sonnajo koyo buumu sen ndaari oɗo tafsir wiyeteɗo jami'ul ahkam jami'ul bayani an ta'wili ayi l qur'an
المسمى بتفسير الطبري بأدي نرتو وند صنع جون كو يبوم بانو مكولون نفوميو سنداري الجامع لإحكام القرآن أبي عبد الله القرطبي بأدي وند صنع جون كو يبوم ستوي انداري أورو تفسير أي سر التفاسير أبو بكر الجابر الجزائري بماكي كو يصنع جون بومو سنداري تيسير الكريم الرحمن شيخ عبد الرحمن ناصر السعدي بماكي صنع جون كو يبومو ستوي هوري انداري ندو دفتره تفسير مولانا رمو شيخ عثيمين ورح وني تفسير الثمين لابن عثيمين بماكي صنع جون كو يبومو ستوي انيوية ولم تفسير إييك أضواء البيان إيضاح القرآن بالقرآن شيخ محمد الأمين الشنقيطي بماكي صنع جون كو يبومو قدونيكو الله تبارك وتعالى لني سنداري ندو دفتر ويتين أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص بماكي صنع جون كو يبومو سنداري التفسير الكبرى لفخر الدين الرازي بماكي صنع جون كو يبومو سنداري مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية بماكي صنع جون كو يبومو سنغيدو engari ndeɗo deftere nde imam ibnu alqayim aljawziya oɗo karmo kojo molanaɗo badaiul fawaid ɓe maaki oɗo sonnajo ko yobumo si tawi hawri dendanalngal ɗeɗo defte wattude oɗo tafsiru molanaɗo wiyeteɗo ruhul maani lil imam al alusi ɓe maaki sonnajo on ko yobumo haray ko honno ene waweten ardude ɗo dendanalngal ɗeɗo defte ɗeɗo sako seeɗaje ni e defte ɗe tawata ko defte yewtude fi buumagol sonnajo sharhude oɗo aya ɓe wi'i wonde aya on ko sappi koye sonnajo buumu kono goɗɗo ardata wiyama wonde ɗum ɗo ko hunde heyre ni mi sikki eɗen hooli cheikh soudaysi moƴƴa ka ɗum ɗon wona wi'ugol ko a wahabiyajo ma ko a goɗɗum goye goɗɗum kon bo huti cheikh soudaysi nan kamɓe woni almami ka suudu kaaba kamɓe woni imamul a'imma kamɓe woni imamul ratib premier imam on ka suudu kaaba est ce que allahu tabaraka wa taala waɗay on neɗɗo hoolaɗo ɗon o waɗay on neɗɗo mo tata ko hutiniɗo ɗon hara cheikh soudaysi mi sikki hiɗen jogii en ɓurɓe ɗuɗude men no jogiti du'aji maɓɓe ɗin ka witrije maɓɓe ka suumaye ka ɓe makata allahumma jannibu hunna min attabarruji wassufur allahu mi torikema ko ayyo joomi amen accu woɗɗintina sonnaɓe amen ɓe yaltingol geece maɓɓe ɗen kañumma e feññingol ŋariji maɓɓe ɗin ka kene si tawi imamujo darike ka takko suudu kaaba o fonti juuɗe makko ɗen o tiggitige ka kammu o noddi joomi makko yo joomi makko woɗɗintin sonnaɓe gomɗinɓe ɓen ko wiyete kon feññingol geece maɓɓe ɗen e feññingol ŋariji maɓɓe ɗin ka kene haray ko honɗum enen marɗen ko wolen ɗon hannde kadi tawa sonnajo si detti hay tiggare taw ɗum memminay probléme molnaɗo ka galle idan kanko oɗo suddiɗo ko addirande mo ɗum ɗo ko laaɓalngol mo reedu yiɗalngol mo aljanna hulalngol mo ngeeɗo yiite jahannam fii kanko sonnajo o yo o rutto o ɓorno ɗiɗo coñci o wona ka rewɓe nelaɗo ɓe wonno ɗon o anda ɗan ɗo gurnan aduna ko gurnan seeɗa janni yo wakkilo ngari makko kin wonana moodi makko kañumma e ɓeeɗoɓe tawata ko ɓe allahu newnanimo yo yi'umo o suuɗa ngari makko kin o habbito weeli e foti makko on kala hara ko ɗum ɗo woni ko moƴƴanimo kanko sonnajo ko waɗi haɗi naaten e détaillugol fii ko yowiti e oɗo sonnajo ɓornateri makko nin kadina yewtere men nde wona e ɗum ɗo woni ko yowiti yewtere men nden ko fiineɗo mayde ko andintinan nden oɗo sonnajo ɗum ɗo tu ko fii yo heɓilo o heɓilora ɗum ɗo wonande nde ɗo mayde o wona sonnajo mo tawata ko habbitiɗo o waɗi wona jantorɗen noon immorde e ɗeɗo hadisaji nelaɗo alayhi salatu wassalam kanko oɗo neɗɗanke salaniɗo allahu tabaraka wa taala ka nder kaburu makko si tawi o wallinama nder ton kaburu on ɓiƴƴama e dow makko kanko neɗɗo o nder ton bala kenkenje makko ɗen lutonire o heddodi e ɗen ɗon lette o wona neɗɗanke mo tawata ko naɓeteɗo ka sijjin ko wani imo mari azabul barzakhiya nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe humpiti e wonde gurdan no woodi senduɗan hakkunde gurdan aduna ɗan e gurdan lahara ɗan neɗɗo on si o maayi
ko barzakh o yaata si o iwi ɗon noon ñalande darngal si immintinama jama'u fo hewta noon hayatul ukhrawiyya ka gurdal lahara yanko jam joni noon ka hayatul barzakhiyya e nder ɗan gurdal ɗan o wuuri hakkunde aduna on kañumma e lahara on si o maayi nelaɗo on ɓe makisi ko yedduɗo allahuma mari lette molanade to ɓeddani e moɗo hadise mo wonɗen sakkitorde ɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fillano e ñande gore ko ɓe hoyɗi e koyɗol maɓɓe ɓe maki ñande go miɗo waali yimɓe ɗiɗo ari ɓe findinimmi kami ɗaani ɗon ɓe immininmi ɓe hoccinmi ɓe naɓi ɓe yehi ha e nokku min tawi neɗɗanke goto no wallina himo ajjina goɗɗo goo no dari takko makko e hoore mowre kaaƴe no hoccude kaaƴe ɗen fusamo hoore nden si fiɗimo hoore nden nden muncitike yiltitano hocca hayre nden tawa hoore makko nden selli kadi muncitande kadi tawi ɓen ɗon ko ni ɓe jokkiri mi landiɓe mi wondi ɓen ko homboni ko honɗum fayimo ɗum ɓe wi mi owata lando taw immo mayi ɓen feƴƴi ɓen ari min tawi neɗɗanke goto kadi no wallina himo ajjina ratowal no ɗettede seeke hunduko makko kon ka sengo ñaamo ha ka hoƴƴudu o wurte kadi ka sengo nano hunduko kon seeke ha ka hoƴƴudu si sengo nanogol nannama seekede tawa ñaamo ngon selli gonɗon kadi seeke nde gonɗon no lanne seekede hara nanogon kadi selli ɓen ɗon kadi no jokkiri noon mi landiɓe mi wondi ɓen ko homboni oɗo kadi ko honɗum fawi moɗɗum ɓe wi o wowata lando mayin ɓen immi me yeyi ɓen ari men tawi neɗɗanke goto no fubbo e nder caangol ƴiiƴam goɗɗo goo no dari ka fongo caangol dow ga no darodi e mawre kaaƴe tuma oya fubbi o ɓatti wo ƴawgol on ɗon hocca hayre molanande bugonde nde naata ka hunduko makko o ruttito kadi ka nder ƴiiƴam nder ton o loƴo o arta kadi ɓen kadi no jokkiri noon ɓe maki min iwi ɗum min yehi min ari min tawi sonnaɓe ɗuuɗuɓe ɓortiɓe ha laaɓi e werɓe ɗuuɗuɓe ɓortiɓe ha laaɓi ɓe no ukka e nder ko waywa biiniji dow on no faaɗi ley on no yaaji yani no waywa keesuje dow no faaɗi ley no yaaji yiite ngen no soƴƴa e maɓɓe ton hiɓe sumude hiɓe haacude haacango molanago mi landiɓe mi wondi ɓen ko homɓe ni ɓe wiya o way mayi nelaɗo on janti ɗuuɗuɗum e piiji ko ɓe hayni ton on saati ɓe maki ɓamen hattoyi ka min hatti ɗon ɓe wi joni heɗo noon min sifanoma ɓe yimɓe ɓe feƴƴuɗen ɓe maki aranomo feƴƴuɗen on tawi hoore makko nden no munceede oɗo ko neɗɗo waalotoɗo ha waɓutu feƴƴa tawa o juulali waɓutu o o juuli waɓutu wo tuma waɓutu o feƴƴi o juuli suba ha wo tuma nangue ngen ƴawi si o mayiɗo yo dargal ngal darade allahu o halfinaymo malaikajo molanaɗo tawa malaikajo on ko haɓɓowo mo ajjinamo hocca kaaƴe muncamo hoore nden ha dargal ngal daro sabu ko tawata o juulatano julde nden e sa'a mayre si tawi noon juulowo kono nenna e julde nden alhaali makko wayni gonno sikkuɗen mo juulata kan on ɗon hara on to fokkiti ɓe maki ɗimmo mo tawɗen on ratowal no ɗettede hunduko makko kon feere oɗo ko neɗɗo fenaynoɗo mo wakkili wonde ka makko o fena fenande o yaltina nden ɗon fenande o junjitana nde tagore nden ɓe maki sabu ko o ɗetti ɗengal makko kan o waɗi ɗengal ngal tawata ko ɗengal fenaygal oɗo kadi hunduko makko kon ko feere te ko sengo ñaamo e sengo nano ha dargal daro gila ñande o maayi ha dargal ngal daro ko ni o jokkirante ɓe maki tammo mo tawɗen on ka nder caangol oɗo ko neɗɗo mo tawata ko ñaamaynoɗo riba eɗen andi noon si wiyama riba jama on buyi ɓe sikkay kamɓe ɓeyda ko wiyete riba konko mi ñawlima 100 000 fi 150 000 buyi ko andi ko ɗum ɗo wiyete riba oɗo ko riba nasi'a yani ko riba nennaɗo mi ñawlima 100 000 si lewru feƴƴi ko 150 000 si lebbi ɗiɗi feƴƴi ko 200 000 oɗo ko new en min anwa'i riba no jiya e riba tabituɗo wonɗo wadde kadi oɗo zaman surtout hedde fulawaji hewɗi si tawi hawri sonnajo wi joni a haray ñawlelan ɗum korun tewmaro dane ma korun tewmaro bara mi yoɓiro e on korel ngel ɗiɗi maro dane ɗum ko riba si on ñaami ko harmi nelaɗo on ɓe maki riba ɗo wari 70 baba dokkugoɓe maki 70 huuba
nokkugoɓe maaki 73 baba no mari bakkatuji 70 nokkugoɓe maaki bakkatuji 73 ɓe maaki ko ɓuri fandude ɗin bakkatuji ɗon no fota wasi tawi neɗɗanke wakkilike o jombi yumma makko jibinɓe mo ɓen ko ɓuri fandude e riba konko oɗo bakkatu ɓe maaki noon bakkatuji ɗin fof kodi 73 joni ñawlagol goɗɗo korel maaro ma kilo tew fi kilo ɗiɗi no harmi ko hunde nde tawata ko nde riba kadalik ko yiyeten ɗiɗo wona hande orange e ko nandi e sifa mum ɓe inna si a ala crédit ɗa wawi naɓude sms ɓe ñawlama 1000 francs ñande wattuɗa crédit o ɓe ñetta 1200 e ma ko riba noon si a jonniɓe ɗum ɗon a ñaminiɓe riba nelaɗo alayhi salatu wassalam ko tabiti e maɓɓe kon sahabaɓe maaki la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaini wa hum sawa ɓe maaki nelaɗon huɗuno ñamowo riba ɓe huɗuno ñamminowo riba ɓe huɗi windanowoɓe on ɓe huɗi seedeɓe ɓen ɗiɗo ɓe fof ɓe fotaka kudde ɗum nono waali wa kadalik koko ɓeɗo woni yaltinde hande kadi ɓe waɗa photo motoji e ko nandi sifa ɗin piiji ɓe nama si a chargi 30 000 e nder lewru ndum ɓe enregistré te si a chargi 10 000 ɓe enregistré te ɓe yaha ɓe tiriya ɗon ha goɗɗo e mon yaha hajju ma goɗɗo e mon heɓa moto ma goɗɗo e mon heɓa otowal ɗum ɗo fuu ko minal maysiri ko haram allahu wi ya ayuha alladina amanu innama alhamru walmaysiru walansabu walazlamu rijsun min amali lcheytani fajtanibuhu laallakum tuflihun o wi ɗum ɗo fof ko soɓe ko golle cheytane woɗɗite kala faalaɗo andude si tawi no harmi yo ndaru nde ɗo deftere wiyetende muharramatun ista'ana biha ba'du nnas cheikh mouhammad salih almunajjid hafidahu llahu wa ra'a ɓe laɓɓinani en ɗum ɗo nder ton hattirde laaɓu wona jama o leyɗe julɓe laahi haray hande mi ala crédit kono orange no moƴƴi ha miɗo naɓande ɓe sms ɓe addananmi ɗon 1000 francs simi charge ɓe ƴetta 1200 ko haramun fiddin no harmi ko riba ribaji ɗin no ɗuuɗi moƴƴa par ce que ngeygu karmokoɓe go ɓe ma kay kullu bay'in haramin fa huwa riban ɓe ma kay kala ngeygu harmugu ko riba si ta ndaari noon ngeyguji harmuɗi ɗin hande par ce que sa tawi e yeɗɗen ka makiti koɓe jogui ko fof ko premiére qualité koɓe mari ko fof ko original kamɓe hay e hunde ɓe ala toon pakoti deuxiéme qualité ala mo tawɗa o si o wi wallahi a wiyay usine allahu on inde makko nden ka hunduko makko maha so yaltini ɗum ɗo wiya billahi tallahi ko ɗum ɗo mi soodiri ɗum tawa ko fenande fus ɓay ko onon hara yadde ɗum ɗo kono noon ande de mi yaltali nani on to natuɗa si yalta tawa ko fenande laabu nde o jogiti mo ñamude riba e mawɗi tigite o adda ɗum o ñammina ɓen guure makko nden ɓen kadi ñama ko harmi haɓe maya ko ɗum waɗi a wolnaɓe haya ɓurana haronka a wuttay ɓurana e maɓɓe haronka ɓe nanata honno ɓe nanirta koko harmi ɓe ɓorni honno ɓe nanirta ƴiƴam maɓɓe ɗan ko vitamine ko harmi tu woni e majjam ɗenaɗon ɓe maki oɗo ko ñamowo riba ɓe maki ɓeɓe tawɗen no ɓorti sonnaɓe ɓen kañumma e worɓe ɓen ka yiiten en huɓɓaɗon ɓeɗo ko jiwɓe wakkilotonoɓe ɗetta hoore mum jonna worɓe tawa dewgal ala hakkunde maɓɓe e worɓe wakkilotoɓe ɗettugol jiwo goɗɗo ɓe addaka maɓɓe tawa dewgal ala hakkunde maɓɓe ɓe waɗa zina ɗenaɗon ɓe maki si ɓen maayi kamɓe kadi ko ni ka gurdam maɓɓe ɗo yo dargal daro koye ngeɗo yiite woni koɓe ukkete ɓe soñje oɗo soñja si dargal daroyke allahu on pandiroya ɓe awraji maɓɓe ɗin ka plafond ji yiite jahannam ko awraji maɓɓe ɗin sumata kon ɗi siiwo yarayɓe beere ɓen kadi ko ɗan ɗon ƴiiƴan kañumma e ndin ɗon bordi woni ko ɓe yarata ley to eɗen jama o yo wattan hakkil moƴƴa yimɓe ɓen anda wonde ko sabbi ɓiɗɗo adama ko mbawa makko ko hunde mawnude haray jonde men nden nde juuti moƴƴa jama on ɓe ronki moƴƴa gila ñalorma no heɗede haray fama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdah وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برأ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.